নমস্কাৰ মই ৰঞ্জু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ আন্টি মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱাকালি চিমেণ্ট চাপৰিত মই ফুটবল খেল চাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰে সৰু সৰু ক্লিপ লৈ থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ কিন্তু যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰা নহ'ল সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ ইতিমধ্যে দুইটা দলৰ খেলুৱৈসকল খেলপথাৰৰ মাজলৈ গতি কৰিছে তেওঁলোকৰ লগতে খেল পৰিচালকসকলেও খেলপথাৰৰ মাজত গতি কৰিছে আমি যেহেতু স্বৰ্গীয় লাইচুমা স্বৰ্গীয়াৰ পৌৰণিত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছো চিমেণ্ট চাপৰি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে সেয়েহে স্বৰ্গীয় लाइसुमा सिर्फ एनर्जी लॉस होंगे आपका तो इस तरह से सबसे एक्सपीरियंस 4 ऑफिशियल है हमारे रण सिंह बसुमतारी जो कि लोकल बॉय है सीमेंट चापुरी से बिलोंग करते हैं देमाल डिस्ट्रिक्ट की ओर से सेंटर रेफरी इसी बीच लंबा किक वहां पर लेकिन उससे पहले डिफेंडर पहले पता चल चुका था गेंद इधर ही आएंगे और इसी बीच दोनों खिलाड़ी दूर से ट्राई किया लेकिन डिफेंडर को बीट नहीं कर पाए और इस तरह से तो आप हैंडबॉल नहीं मिलेंगे क्योंकि अचानक से आते हुए गेंद कभी भी हैंड नहीं होता इसी बीच 10 नंबर लेकिन 10 नंबर से पहले क्लियरेंस आता हुआ पाएंगे 10 नंबर इसी बीच ओ मिस करता हुआ वहां पर कामयाब कर सकते हैं और फ्रंट टेकर दूर से कोशिश वहां पर मौके का फायदा लेकिन नहीं उठा पाया आसान तो इस तरह से वहां पर फिर से आपने चले लेकिन पास होता हुआ मारी से गोल किंतु पास हो गोल भूल लेते इसी बीच पाल वाओ और कम कर टान किया मारी ले किंतु लाहे के गोलकीपर हाथ में एकदम पासिंग সুন্দৰভাৱে বলটো টেকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু বিফল হৈছে পুনৰবাৰ এবাৰ সুযোগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এবাৰ কৰ্নাৰ কিকৰ সম্ভাৱনা কৰ্নাৰ কিক और एक बढ़िया सा शॉट दिया था लेकिन अभी খেল শেষ নোহোৱাৰ আগতে আমি গুচি আহিলোঁ কিয়নো দেৰি হৈ গৈছিলে ঘূৰি আহি আলু চপ খালোঁ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া আলু চপ বনায় যেতিয়া এফালে আহোঁ তেতিয়া আলু চপ খায়ে যাওঁগৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ